alazi lanikini yabo bhadere ngenkulu yabo nimlebele umjik bayo yabo because I think was 2011 ngoku kudala yabo or right apho umjikani bami nje sekusifike sidaha nimsifike yabo so yabo nisifike trend nice okay yabona la nginanana nginerumini ngihlale trend yabona la komza bami nginto le reg yabo ngihlale rangabenani okay ngifuna uyabo kumaseke ngokuba kuzakwenziwa inspection like exercise kumaphandle simisho phakathi strongba awunazithathuzo onazo mhlawumbe nisikanye into na right apha ngicaba umjida ke ngoku untrapele umjida yabona la kubeyisezwe umjida ngapha and then umjida ke ngoku uyantshala umjida wami kanale ilani ke generator yami inanishaye kwenye imali right apha ngabenani ke ngoku apha ne right yabo ngene roomini thina apho yabo ya mamela ke ngoku nayo ke ngoku lani ke kwenzeka yabo ndinikwa isikere ke ngoku apha ne kuthiwa jonge ngoku apha yabo sakwenza manje umjidi xa ubekambuze lo mjidi what's going on kaloku supposed to be out at 9